Hadin ka jing ujor ki patba na kaleng ki shnong baduna kilo Khaw Ration bagilayo ban pediang na ki nong sam Ration ha ki shnong ki thau ka bala khata ya ki khamtam Kiba na ki long yeng baduk ka Atiar Students Union JSU Central Body hapo ka jing lam jongnil ki mukhem General Secretary lam ki dekhot ka mens ngat unit ha ka arpu artrek yoyong arja arpusan ke la lej ban ujor Show Deputy Commissioner ka West Giant Hills District u Abhinav Kumar Singh IAS bodai ban tu kelar halor ka ni ka JSU ka la lej ban wa jing tip na ki nong sam Ration la ne ki dealer ha ka ba ki la pen pau ba makiru ki op priang duna yau Khaw da ka ba ki pen id ha ka jing thau bo Khaw uja Haduh nyau kilo ne pra kilo na Manla ki Byrni Rekini ki dealer kim shamle thopat lau Khaw ba ki la yo priang lot Manla banai u biang kilo ne em kumbala mang she ki nong yo man toy what haba dan ki Byrni ba duna kilo Ada viven. Rat ada viven. Ham budai ro nu yo lai bo kom yo lai tip size ki style. Tul suku aran dah, suku arus pak. Man porwa penhap yorben gitu tau. Subhanallah. Him tane cerong. Him tane cerong. Next ngina liang yang JSU Senbei le chemio Deputy Commissioner yang West Giant Hills District aging to wa ukurchon bondli gi chnong dewan ujor gi si JSU aging to wa duna kilo kurchon lada pai Haduh ke proof ko chemio to api ukur le to em gi kilo go yo gi do chi so phau ar em gi le phau kande em gi so phau kani man go open man ego persiasi Haduh kate wow lai chemo Deputy Commissioner jing to wow kamon open bai jing to gani jing bakla kani man gale gawi ne benta ko wada slam bha ju jor pe ba tang ma kani kan tim man ga jing jor ko man ko wada bondli gi chnong dan liang yong i de klam chi wow Deputy Commissioner de ipor le kam khat san li gi sngi wow pen bai yakini gi jing duna ledem yi pen bai hapo kasan sngi liang i ga Giant Student Union jiu la chiga higher authority kamjo la yi jor chido cha code na benta gani ka jingja jo ipol la mi gani man go wi ka jing lutte ya ka hok yong pai ba khamtam ki bru wudu ki wa dang dipen no khorchon pra kilo de wer chi churia la spa kilo man praspa spa churia man praspa kilo kani man ga message te jing to ni sngi em le uska trishnong yang maskan jo ipol manu president yang ga JSU unit open che jing to gani ke jingjia bem to man ga kam personal wa ta i won i jing skiat wa to em ga jing jor ko man da dunas skiat nu ko te man i jor che do disi i dilar gi wa yo report i na bond li gi chnong po Giant Hills da ong gi wa unu ko wa yo gi na ga FCI mem dap u sam che gi ni gi long yung gi wa em kam yo nu ko bon sin em gi long yung gi wa em le phau kilo na ko wi ga ration card bon sen man duna nu khom yo de gi mdap mbiang no pentok gi man ko kam ka jing pen subasi yaki o pentok gi yaki bru go bam no khor chon te civil na liang JSU la da kilo ar kilo im do ong re wo chim yaki ni benta ne ba syau thu ba i pai liat ba ko ti i wo yu ta ka jing duna man go da chapalat ite dam pan si hap chim yaki ni ga issue din wada HM wow Deputy Commissioner da i lega assurance ya i ga JSU wow i ga direct information cheki district supply wow la inspect ki yagi wholesaler go per kam jo i gilar hejing to wagani ga jing duna Upun lang surong President ke JSU mensngat unit upadai ru Secretary ke snong mensngat ulai thu banakal yang ke snong jong kiru berbor ki jelek ai jik tip syakatanat food and civil supplies namar bagi paj ba jong kata ke snong ki yai ujor Henry Kim Sham la le ai Nga kam yang Secretary yang ke snong mensngat heju ipor kam President yang ke unit mensngat yang ke JSU haga ke jingyo yung i ka report ka complain na upaj ba Henry nagapor da perchangi wala pai ha yung gidilar wa pun sakhi bat wo yo dalag jong ki khmat Henry
menepoi hari yung dilar dapat tahu yo ko how ye to kamwa runya churia de emle ke proof kwa open ski da ringi da video lane de kidur udah choni how ye to kami hamen sengat nagapor chikapor wa da komplain yo pajba bat da penting bila how ye to wa ka district food supplier hajuai wa da ongi da bon gi pajba ujor chi kam ko chnong po snga bha pi chimkhia ha ye to begini henrei kut kam te don hi tamban se I tegliang ko chnong hijui por kam ka JSU misngat unit da khudi yo kre lang wa ka sen bay yong ka JSU bat hi to por le kam wada ong sekretari nto do hamen sngat ha waro gichnong hapo yung ko western tia hili wachemi ikjing duna hawi to new correction tagate to man kat kam gijing chem bat gijing lai luti bat kerpari la igi bor ki woto pai igini wo chim khiagi bat khnang wa upai ba hi yo man hi te go yo gi yo hok kabha ki yong ki hawi to in liang yong gichnong hi kau man kate I dangผู้ชายบ่ได้อยู่นิวคอร์ชันกัดวานิกิบอร์บ่ตไปยกินีอยู่นิวโคผมวันอินสเปคชั่นกิแล้วนี่วันกิได้ดอยงกิบ่ยอกอยู่ไปบ่เช็คเฮยตกจิงดูนานิวโคหันไรกำว่าเดียยากลามิเนฮัปอกฮัสซันสงีกระเมนิว่าวันกิฮัปอกชนงยองอีบ่เช็คกิบ่ยอกิฮาดูกัดวันtege jing du naw ko hawro gichuria tangai skemo kini gibon gon woro wa daw urlongi wa pajba wa yo kat kam kabha go to yo nadu naga sarkar habatin pajba ki kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya